Ay ben kettim ay jumuşka. Saki şavayla hazır degенден baştan tumak jula açmay moda bolaптыр. Анда başınдағы жалғыз тумағың жұлдырый бармағы жетіп келбей. Абайла, күчігім, бұрағай. Ой, қоқы күн ой, аялдан амал қачып құтылып жүр, қой чайланайын. Ай. Emin oldu, yesak çisak şey. Halda gebetten ne oldu? Kim ne oldu? Gebetten ne kaçıldı? Güsküye kaçıldı gebetten, cüzle güsküye. Koy çay gebetten. Bak üstü bak. At. Vay. Emine. Саламатсыздар. Кечиресиз, чың коргондон бир билимдүү, илимдүү адам качты эле. Ошону көрө алган жоксуздарбы? Жок, көргөн жок. Кечиресиздер андай болсо. Дос. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолугуңуз таза, иштериңиз ийгиликтүү. Табигаттын таш боор кырсыктарынан чыгарып жүрөсүзбү? Жүрөбүз, эмне болду? Дос, сырасы жолуп калдың, сен мага бир жардам берчи. Берели. Мага жанакы Кычан Жакыпов деген көчө керек болуп жатат. Кандай? Кычан Жакыпов. Кычан Жакыповдун илгери бир пионер вожатый беле, же комсомол уюмунун секретары беле иши кылып жанагы Жумалы өлтүргөнүн окуткан, анан бөлөк билбейм, байке, андай көчөнү билбейм. Дос, сырасы жолуп калдың, сен мындай чоң окуу жайын бүттүң беле? Бүткөм, Москвадан бүткөм мен. Москвадан бүттүң беле? Анда жанакы политика дегенди кыйын билет болушуң керек. Байке, эмнеге сурап атасың муну? Мен журналистмин. Сени мындай могу гезит бетине жарык көргөзөйүн деп атам да. Газетага жазып атасызбы? Ал убакта момундай деген политика бар болчу, байке, ушуну жазыңыз. Член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза деген бар болчу. Товарищи Брежнев, Андропов, Киришин, Громыко, Кириленко, Косыгин, Кулаков, Кунаев, Мазуров, Пельше, Подгорный, Полянский, Суслов, Демичев, Долгих, Зимянин, Черненко, Рябов, Усубалиев деген мыкты азаматтар бар болчу. Эркесин келе калды. Эми спорт жаңылыктарына кеп. Эми спорт жагына кеп салсак, эми байке муну да жазыңыз, муну да. Аялым экөөбүз жанагы жаңы чыккан эмне деген спорттун аты чыкты? Кикбоксинг
degende ayalım ekөөбүз oynap жүрөбүz. Evet, Ayalım 3 kızdı tümele padirat dönödü. İyi. Bıdır ettiripçi. Ha, üç tane Anan sevmek жанагы турган турбайсың, футболду жакшы көрөм аке. Жана Ван Бастен, Гулlit, Рейкардалар жакшы көрөм. Анан хоккей дегенде өлөм да. Ne güzel. Oşu hokkey degende men de ölüm. Hem siz- oşu hokkeyden gep salçı. Siz meni хоккей деп алдап аткан жоксузбу? Men seni aldı alayım ne kılmak ölüm? Siz Чыңгоргондон врачы эмессизби? Kayna sakanım koşulmaydı. Медсестрасы эмессизби? O teşim de yoktu. Жана пол жууган хоккейистка эмессизби? Oy takır ayakka teşim yoktu. Анда айтып берейин, Айта хоккейди. Ал убакта момундай деген хоккей бар болчу байка. Говорит и показывает Прага. А сейчас чемпионат мира по хоккею, сборная СССР, сборная Чехословакии. Жасыңыз. Номер 1 Александр Мыльников, номер 2 Фетисов, 3 Лученко, 4 Бабинов, 5 Ляпкин, 6 Васильев, 7 Цыганков, 8 Капустин, 9 Шалимов, 10 Мальцев, 11 Александров, 19 атаң ким эле атаңдын го? Бир орус өлүп калды. Албай кош, жакшы неме болчу? 13 Борис Михайлов, капитан команды Советского Союза, 14 Попов, 15 Якушев, 16 Петров, 17 Валерий Харламов, 18 Викулов, 19 Хельмут Балдерес, 20 Третьяк, 1 сильнейшая пятерка Петрова, Петров, Михайлов, Харламов, Касатонов и Фетисов, 1 сильнейшая пятерка у Чехословакии, Глинка, Черник, Поспушал, Кайкл, Эберма, Махач, Голбайка. Вайка, сиз Tamam müştüken. Benimki Danyar. Менин атым Жумабек, фамилиям Мадемилов байка. Эми ушуну газетанын 4-чү бетине жазыңыз да. Атаңыз. Основный важный жерин айтып берейин, макулбу? Öz başına ötüp taqdırın. Бирок бир киши деп айтып берейин, бирок бөлөк мен да ошолчу. Бир киши деп айтып берейин. Bir kişi de aytasın, birok sensin. Ayt öyle. Байка, өзүм айтканда совесть не позволяет да, байка. Айт öyle. Бир кишичи 35-ке чыкса деле постоянно рогатка ойночу экен да. Götmeyi de götmeyi. Анан сен жиндисиң деп жиндиканага алып барып жатып Соğukluktan gör. анан ар жак бир жакка жанагы Кастелянша, жанагы хоккейисткалар ар жак бир жакка кум таштап берчү экен да. Gökmeyi de taş isteş Анан gerek. баягы ойлонуп туруп, айланайын мен жинди болбосом деле жиндикана демде жүрөм деп туруп, врачка барыптыр, врач сураптыр. Азыр эмне кыласың? Halan emne депtir? Анан тигил айтыптыр, азыр үйгө барам дептир. Апам менен, эжем менен, карындаштарым менен учурашам. Анан учурашыш керек. Ананчы байке, анан киного барам дептир. Ulan aklı var şimdi. Ананчы байке, кинодон бир кызды кармайм деп. O karmaş gerek de cinli olsa da ne isteyip de Анан кинодон чыккандан кийин баягы кызды паркка алып барам дептир. Tak şunday жерге hiç kim yok жерге. Ананчы байке, баягы кыздын мурдунан бир эле жолу өбөм дептир. O жигит болосуң öş. Ананчы байке, анан баягы кыздын курткасы мындайынан шыпырам дептир. Şıpırış gerek. Анан баягы куртканы жерге салам дептир. O salış gerek. Tanan alan emne kılar. Ананчы байке, куртканын үстүнө баягы кызды көтөрүп урам дептир. Meyli vursun. Dur bakalım ne olmalı. Ананчы байке, анан баягы кыздын юбкасы мындайынан шыпырам дептир. Meyli şıpırsın. Ананчы байке, анан баягы кыздын калгаткисин дагы шыпырам дептир. Meyli şıpırsın. Anan ne kılat gene. Ой, анан эмне Анан, кылмагыла? анан. Калгаткинин резинкасын чыгарып, рогатка кылып атам дептир байке. Gökme. Men dağı bunu bir deme kılat kendisi. Sen beni tanıgan yoksun bu. Сен ким элең байке? Men de senin vıraçın bu lan. Байке, Чыңгоргондун врачы болосуңбу байке? Aa, men de Чыңгоргондун Барбайм врачы. байке. Hey! Полицияга Бер келе. барбайм байке. Үйгө tamam, саятыңар байке. Mına sabah şoğun kişiler geri beri gayret çıkan biri kançası juğunup ketedi ya. Kança deyin taziktir, kança deyin şeyşeptir, joğulunu toşkun barım oyunga çatpay mı? Apke beri etindap git, min jol git, min jolu çıkaydı. Ece bizge degen şeyşep, süçöp, tazik, düz gereği yok. Ben juğun girip ketkem canatçı. Kaçan geldin lan? Cana saat 3'lerde. Bunday jakşılap karasanız bana, ögümdü. Bunday karasanız. Mana. Жоқ айланып кеткен. Birinci жол көрдүң, не? Көргөн жокмун мен этинде лайм, көргөн жокмун. Эже, жана бул келген эмес беле, кайсы? Барки. Жок, мен келсем мен кантип эле алып кайтып коеюн. Мен келген эмес, келген эмес. Yerine koy durçu, koy. Koy durçu. Şeme, Ece jakşılap karap көрсөңүз, ben cana saat 3'lerde. Mana momундай
bala, bu yerden aran bakmadı öyle. Ana momday bala, ana ben üçüyoruz gelmedik bile gece. Diye Can Usta degen neyime? Dinlemez. Ya öyle hiç. İyi kötü karak 4 metre piva var o gece. İstediniz mi? Ay ne çok içtik bile. Oy kalkıyor önce tiyakta degen calağa çerkek tuttursa hemen siz şayak yerip hadi işte öyle. Anda görgün yok. Niye gittin lan? Görgün yok. Görürsün çok iş yok. Çok görgün yok. Hakikaten gelgen. İyice gelgen öyle gelgen. Geldim demedim ben Erman çok. Hadi iyice men degen cana gelip ketken anan bir de ben unutup kaldırdım. Oşan alıp öyle gayret çağırayınca. Gece karayla çıkarası. Al öyle karayla çıkarası. Haydi karayla çıkarası vardı ya. Hay bir dakika dedim aynen mon çok emniyesi kalıp bilesin ne bay. Cana alkım salkım samun sumundar. Tüge usta pötür kağıttan da başka ne kalıp milletimden. Hatta biletimden bundan girip gider çene. Koy çene. Benki bir demem kalıp kaptıracak. Aytkandan. Ay yine kalıp aylan. Yine kalıp aytpaysın men. Korkma yok böyle aytpaysın men. Aytpaysın. Ayt. İyice torsayım kalk. Oşo ne canım? Bunu işemeye de kaya kaçışladın. Başka jakalet işledin bu ne canım? Jakalet işledin canım. Bu başka lagatındıkına çıkar. Oşo aytsan tanıtmayın. İyice tamaşa kayıkası ben giriyor atacağım anayınız ki. Bak Bare. Hay! Sana ne söylüyor? Sen giremez. Ay sağım büyük mü? Dayakta dedi canavana kolu yumuşak değil mi? Kongunu kesin sağına suğuna çıktı. O ayaktan sağına suğuna. Bir yılda bir monçoğa geçsem gelmesem çok. Ay gelin balayla neyim. Saldatta olu arka terki basıp bayla aylanınca bir yakka durca bana yakka durca deneyim. Başım montup kalmayı oldu seni karavadım. Ay gelin balay. Bunu onunla deyip süyüp kuyup dedim bile. O ayaktan suyup. Ala açıp gitti. İyi bitmiş. Ala kaçıp kesine talp bayla oturup kaldın mı? Ay Melisa sok deriz mi lan? Ay çok apam aytman da bargacım yok. Gitmeyin oturup kaldı yerine oturup kaldı. Anısı milletin anısı oşolur da var. Nece siz şimdi görüp tiyakmaya kalkıp olacaksınız mı? Olsun Arap sülüğüne. Ay sen kaçan gördün mü? Tursi çok durgun bak. Görmüyorsun ne kadar çok yaşadın. Tursi çok durgun. Siz alpa olacaksınız bu. Bunda yes kuşku trep kadar tiyakmaya kalkıp olacaksınız bu değil mi? Kapı canım diyorsun. Sen kaçan gördün mü Tursi'den trap kovuturgun diye. Kaçan Nece gördün mü? nece men tursiler var diye trep koy he? Tursi kaçan su sorçulu ya. Akmak dese. Nece men sormak ben ki hıbı bolcu. Kapıdan resim Canım. Yemek desin aydelerine. Yemek. Hayıcı koyma onday. Uzun anamday. Kubik suretleri var bak. Oşo bozer gecet ka paraşüt dece ana git. Bunda 4 pusluk suretleri var. Canlı açıcı. 4 puştuk basa görgördüm. Pabos kasa görgördüm. Yiyecek. Nece kayakta karısı bunu değil mi? Evde mırkır çıkır çoğun musurdan kıra. Böyle içine gel musurdan artık çoğun musurdan kırap görüyor yemeğinde de indisi. Çok güzel aslında. Karap gel. Ay gelin bana ver gel. Kança olan var meynetimde lan. Kança olan var. Dur. Töldöp kadesine töldöp. Ay zamanın bombayı olsa töldöp'e oturmayız meynetimde lan ay. Yerdeki nanga jetmeye kaldık koy nanga jetmeye. Tomulak öyle kartoşka cep kılmaz mı ya? Kaç etti mi sen şu? Töldöp'e oturmadı. Zamana monda giderim bir kalmaz. Aslında ilgeri değil. Maddereyin alıp dicil kaptı saçı da. Kaderim imgen ilgeden yesir oldu. Bana kulay. Bana mende duygu alsam mene tutar. Bana ağzı terkeklerin batın tel samapal. Eşke çıksan göster tostoyup kalgan dönüm burayım. Barkın samapal. Sana samapal deyin balyaz çıkardı uşunlar kadın samapal oldu kopadı. Bana ben bay uşunu bilen altın çıkıyor bilen azraşmadan. Anam kalktı bana. Ay uygun yaşına kayla çıkıp gidip top koyup son koyuyla gidip kaybedersiniz çok eşlik edilemez. Nöl böyle eşlik çok. Ciddi önümden altı önümden tusiler çok. Azraşıp gidiyorsun böyle. Ya bana gel azar. Nece men gelgeme? Saat düşenler dece. Mamunda eyvallah ana men üçüyoruz. İki tür karak 4 metre piviminin gelgemece. Gelgemece. Benim gözümde aparat fıkır tartıp kalgandaylar. Ayta doğmaya kadar mindirin erkeklikte mindirin çıkıp dedi denene. Nece gelgeme. Gelgeme kukuş. Gelmez kukuş gelmez. Kızım göz bana hiç falan özümde kalsın. Getip kal. Getip kal uşundan böyle getip kal. Yey! Yapma bunu al. Hakkını önüne kulak tutarsın lan canmayım oldum. Canlı öl! Gelmedin mi ya? Kaçan
Saat 3'te mamınday gala men ekotolkarak törtö piyo menen gelmedim bilem ya. Akırından buraya monta burnunu kantar salmay oldu. Kantarılıp kal. Men gelmegen gündü dereçi. Oy gelgende koşup ölüp ketesin mi ya? Ölüp ketesin mi ya? Ay men senin gelmegen günü kanti, men senin gelgende kanti aytamay, men de bet kılar, bet kılar. Oy bu жерде деген война болуп атат, война. Bayın emesi mi alsın? Mir bol. Oy bu жерде деген bir семья buzulup атат. Bir şahar, bir mamleket buzulup атат. Kандай түшүнбөгөн капаксың ya. Çok öyle böyle surdun ayrımda yoluna şimdi kalsın. Memleketimiz bu da bu. Şarım on korup tam korulasa iyi, şarım on korup tam korulmasın. Bargandan giyin, içkenden giyin, çeçkenden giyin. Ay çocuk salmamış, çocuk salmamış. Ah erkekler! Bunların inisiyatif alması varsa bu zihnimizi çekip çöntölörge sallatı içkiler. Вот таварсыктай гана болгон десе, отурганым тарсай. Ылайым эле жылайым эле. Сага башка айтарым жок. Ылайым эле турсу чогултуп кал, турсу чогултуп өт. Башка айтарым жок. Кукуш! Келген. O gindikte olgan derim göreyim. Gindikte povadvay. Ay çoğultup жүргөн ушул вакытка чейин çoğulтсаң çoğulтасың да. Заманың мондай болса турсу эмес, балекетин çoğulтпайсың. Ой, чыкан кылдабай көрөйүн кандай. Fatma vermeyin. Pardan aylanın. Pars sıra düş parsı. Par yok mu? Geç aşağıya göreyim. Ay ben nasıl oldum sana? İyi ay göreyim çıkanday tursu iken. Ay çok canı tursu turmay be. Ötkönde paloska olçu. Bugün kubik eken koy. Erten var boş pazarda var sat yüreğinden. Öyle değil mi? Ay kançaydan mesela parsı sıra düş de mesela. Kançayı düşürürsün ya. Hazır. Ay bana bırak. Ay sevgilim. Oh, Cansar. Qanday sari? Yaxshi. Ece master chaqirtdingiz bile. Ya. Master chaqirtdingiz bile de. Oba, men chaqirdim. Ne aytıyoruz? Neme? Siz jana kelayotganda ko'rdingizmi? Biz degan uyimiz poyezd yo'lning janында, Oo. Ana poyezd o'törmün ele, bizni jana garderobning eshigi şaldır bo'lib yerga tushib qoladi. Ha, garderobni sirtini qaradingiz bile. Men sirtin конечно qaradim, qaragan, bari yaxshi bo'ldi. Qanday bo'lsa men poyezd o'tguncha garderobni ichida o'tirib turayın. Ana qolgan defektini o'shanda aytaman. Poyezd o'tguncha. İçine giresizmi? Жүріңіз bu yoqda. Mana bu şkaf. Kelingіз. Sumkanızda da qo'sha kiresizmi? Ha, qo'shib kiraylik. Bo'ldimi? Ey! Qayoqqa? Nima, pasportimni olaychi. Nima, shkafda, garderobda o'tib, shuni olib olaylik. Ay, qo'ya turay, bu şey. Men o'zim bilan qo'yayin. Jo'q, sakishni topmaysiz, men o'zim bilan. Hozir. Xudoy, bu qayoqdan kela qoldi? Ay, bo'pish qo'ya turchi. Bo'pish meni olib bera qo'ychi. Jo'q, sakish men o'zim bilan. Sakish. Hozir. Men batile, sen ag'irlab turmaysan sakish. Men batile Sen kimsin? Men mastermin. Master olsun bu yakta bir oturarsın ya. Poyezd kutib o'tiraman. Poyezdimni bir yer vokzal var ya. Bo'pish. Bu ne? Çöndöktürdü. Odaran yoksun ya. Yo'q, cho'ntib o'tiraman yo'qmi? Öleyim. O'lim. Odaran yoksun mu? O'lim. Chin mi? Chip-chin o'lim. Anne bak. Git. Dur. Sakish. Nima? Uzatmaysan mı tegini? Ya. Jo'natmayın tegini. Ay, yaxshi. Qo'ysasan. Eshik berdi. Oy. O'rnimda ne? Çöndöktürdü odaryaptı. Saç. Hop. Sen kule tamamını ayırma. Oyda ayırmadın mı sen? Ustam böyle işte. Şeker çok Çıkır otur. Kası var da sen.
Açık bulduk. Ağzını aç. Açık bulduk. Zatını açkan aytma. Айтпа, сен келет деп карабайсың мен сага жұмыртқа құрып коюмда. Кайра кетесің да? Кетем азыр бат эле. Давай анда же алдымдан. Бопушай. Ай, рас болбоду сен келгениңде жакшы болуп турайын. Мен жана сен кетпедиң жумушка. Сен кетериң менен эле эшик мен ваннага кирип кетпейм сен кеткенде. Ваннага кирип кетсем эшик чырылдап атпайбы? Ана ким болуп кетти? Сен болсоң ачкычың бар эле да. Кудай урган тура ким болуп кетти эле кайра эшикти ачпайбы? Эшикти ачсам биздин кошунун аркы подъездеги менен Сыдан баштагачы сатып алды. Садык. Садык. Эмне дейт? Эшикке чыксам эле өңдөр аткан кеткенде садык туруп да эмне болду садык? Ай, эртең эле айдап келген машинесин угутап кетип атпайбы? Кой. Аялыча, аялын айла жок бакуш. Аялын өң бос айланайын. Бос гана миса деп кыйкырып атпайбы? Ай, чап койчу мени. Эмне болду? Мана жакында кайрыбандан көрсөм, кайра эшик чырылдап атпайбы? Эшик чырылдап атпайбы. Өлүм бул ким болуп кетти? Дагы ким болуп калды? Дагы кимдин машинесин утуп кеткен деп кайра эшикке чыксам эле бар. Бир дарк подъезддечи. Валя. Ошол экен. Анан Алдыга телефон çalам деп, биздин үйгө. Макул дедим да. Телефон чал дедим. Чалып атат. Көрсөм мышы оруппу, ит оруп калыптыр. туу эте. Ит оруп атат, оруда же. Иттиңдин жашын сурайт турбайбы аякта да. Ошентип бекен. Жашын сурап атат. Тиги канча жашта эмнеси ооруп, ичи ооруп атабы, эмне бүт айтып берди. Мен айтып атат. Шиттин жашы турган менин жугушум Аны айтасыңбай. Ит ооруп, тияга келгенче бакуштун Вайланын көзүнүн шорголоп бакуш итин көрүп алып эле рекс деп атпайбы бакуш. Менде жүргөн өзүм чуркап бармайм. Чын өлүп кетейин, өзүм чуркап бармайм. Суум, халатчан, чачым бардын суу. Суун таштан үйүнө бардым. Үйүнө бараттан барсам эле бакуш бүчү. Өлө турган токтор деп калбай. Ошондой деп бекен. Өтө таң калдым, бакуш өлөрүн деп калган экен да. Кабай өлүп калды бакуш. Валя ыйлаганын айтпа. Шолоктойт, өлүп кетейин, шолоктоду. Аны чыккан жокмун. Чыкпай эле карап атам, мен коем, келсен, кимге келсең? Ветврачпы? Ветврач экен. Ветврач келе берген. Анысы болсо келгенче эле күчү өлүп калбадыбай. Ыйлаганын айтпа. Туу ёлки. Өлүп кеткен. Өлүп калсыктан мактырмай, бакушун жаман болдум. Сен келгенчечи? Анан тиги эмне кылды анан? Эмне кылмай, алып кетпедим, морткап кетти бакушту. Өлүп калсыктан, бакшын деп калгыдай. Күчүкай, адам өзү ушинтип ыйлабайт эле, такыр ыйлабайт эле. Анан сен анаңы звонить этип коён, мен азыр барам депчи. Че таң калып атмай бакуштар. Болбоду. Ана бакуш машинесине үйгө, рахмат. Машинесине таң калдым бакуш, сагынгай. Ит эле экен, өлүп кетейин. Азыркы замандарым ит эле турбайбы? Карасаң, эртең менен урдабайт деп ойлоду да бакуш. Катынан кирип чыгайын десе жок машинеси. Эмне кылып атырсың? Кайдан табасың? Эч кан таппайсың. Ужас. Просто ужас. Болмоду. Жаман кыйналдым бакуш. Ушул сен эртең белечек. Эртең менен өтүп калмайбы? Камеди да. Öldüm de. Gel, tamam dedi. Tamam dedi. Sakiş. Kutaylıksın. Bu sen erteden kara geçkide erle uyda oturasın. Zerikpeysin gidek. Zerikken ne alasın? Sen mağa mnoga жооп берчи. Эртең мен ишке кетип баратканыңан кой, настроениясын бузбайын деп айткан эмесмин. Эмнени айтасың? Ай түндө таң атканча эле Зоечка, Зойкуня келе кой, ме, же деп аттым. Ким арады? Зоечка. Зоечка деп коем. Сакиш. Эми кызгана турган нерсесин да соң болбойбу. Зоечка деген эме биздин иштеген жерде тиги охранниктин Зоечка деген уyu бар. Ошого андасан эркелетип жем берип коюп, мен келдеп жана ошону айтсам керек Сакиш.
Кайсы жемиңди бересиң? Эти биздин сотрудниктер чайпай ичкенде ошонун нампандар, кант-кунттар артып калат да ошолорду өйүп коем. Саяганда дагы жем жегиси келип калган окшойт. Эмне болду? Ай ошол Зоя деген уюңчу бүгүн 3 жолу звонить этти. Я! Ооба. Келдим бу. Колум түшүп калбадыбы? Сакчы мага канча жолу айттым. Сага боюнда бар аяндарга оор көтөргөн болбойт. Анан эмне кыл дейсиң? Бөлүп 2 жолу көтөрүп келиш керек болчу да. Ай талай. Келсең бер. Ай талай, айтам деп кимге айтарымды билбей жүрбөйм. Ай баягы айтпайчы ботон Токмокто жашаган биздин досубузчу айтпайчы. Бишкекке келбейби ботон баягы жем алыш күнүчү, жем алыш күнү келип Бишкекке келип байпак, сайпак, чай, пай, тамеки алып алып үйүнө барайын дебейби. Ой сакыш жибербейби. Анан базарга келип эми Ош базарын билесиң, эл көп эмеспиз. Талпактап байкуш жүрүп кечке чейинчи алчуларын алып 2 чоң сумка көтөрүп алганбыз. Ал 2 чоң сумкасы менен автовокзалга барсачы, Токмокко кете турган автобусу кетип калыптыр. Анан эмне кылам, эми каяка барам, караңгыда каяка барам Бишкектен деп ойлонуп отуруп экөөбүздү карасып, экөөбүз жокпуз. Үйгө звонить этсе, сен да жок, мен да жок, анан каяка бармадым деп. Анан баягы советскийде жашаган эжесиникине бардык. Эжесиникине барып, эжеси 3-чү этажда жашайт эмеспи? 3-чү этажга чыгып, байкуш көтөргөн 2 чоң сумка. Анан 3-чү этажга чыгып алып, анан эжесинин эшигинин астына келип алып, анан тиги звоногун баспайбы, анан зың депчи. Анан эжеси сурабайбы? Ай, ким? Деп. Ким десе анда айтпайчы. Ой, эже, бул мен айтпайм дебейби. Анда эжеси мынтетмиш. Ой, өлүмдү көрөйүн. Айтпасаң нары бар, мен эшикти ачпайм дебай. Эшикти ачпай коюп тур. Анан эмне болуптур? Ана кударган эме? Ой, айтпайчы бар, Токмокто жашаган айтпайм. Өткөн жем алыш күнү Бишкекке келбейби? Базаргачы, Ош базарына барып байпак, сайпак, чай, пай алып алайын депчи. Анан Ош базарын кыдырып жүрүп, чай, пайын алып, 2 сумканы толтуруп, анан автовокзалга барбайбы? Автовокзалга барса акыркы автобус кетип калатпайбы? Токмокто акыркы автобус саат 7-ге кетет биз. Жок. Эми каяка барам деп байкуш ойлонбойбу? Кайм каяка барсам? Деп анан атам советскийде жашаган эжем бар эмеспи депчи. Советскийде жашаган эжесиникине барбайбы? Барып анан 3-чү этажга чыкпайбы? 3-чү этажга чыгып эшиктин астына келип анан звоногун басып атпайбы? Элимди көрөйүн десе. Звоногун бир эле басып койбойбу? Жок, 3 басып коем дейт. Зың депчи. Анан эжеси сурап атпайбы? Ай, бул ким деп. Анда айтпай атпайбы? Эже, бул мен айтпайм депчи. Анан эжеси: ой, өлүмдү көрөйүн, айтпасаң кой, мен эшикти ачпайм деп. Ай, эшигин ачпай коюптур. Анан эмне болуптур? Сен жинди болуп калгансың ба? Ой, айтпайчы, жанагы Токмокто жашаган айтпай. Ай, өткөн жем алыш күнү Бишкекке келбейби? Базарга, Ош базарына келбейби? Байпак, сайпак алып алайын, чай, пай, тамеки алып алайын депчи. Анан отум базарды кыдырып жүрбөйбү? Базарды кыдырып жүрсө анан 2 чоң сумканы толтурбайбы? Базар, потом балдар биземе конфет сафитте болгон окшойт балдарына. Анан эми 2 сумканы көтөрүп алып байкуш автовокзалга барбайбы? Автовокзалга барса автобус кетип калыптыр, Токмокто автобусу. Анан байкуш эми эмне кылам мен, эми каяка барам деп ойлонбойбу? Анан баягы советский деп, ой, барбадык беле эжесиникине?
3 этажда жашаган эжеси бар эле го. Анан эжесиникине барбайбы? Эжесиникине барып эме элестетсең лифт иштебей калса, 2 чоң сумканы көтөрүп алып 3 этажга чыкпайбы? Анан чыкпа звонок барган сайын эле звоногун басып ойной беребиз го биз. Тиришимдиктай звонок депчи. Анан барып алып эжесинин эшигиндеги звоногун басып атпайбы? Зың 3 сапар. Анан эжеси сурап атпайбы отом? Эшикти бирөө чырылдаса ким деп сурайт? Анан эжеси сурайт. Ал ким деп. Деп анан айтпайт отпайбы? Эже бул мен айтпайм депчи. Анда эжеси айтпасаң мен эшикти ачпайм деп эшикти ачпай коюптур. Ana ne oldu? Келесі болып қалған ғой. Ой, айтпайды, жаңағы айтпай! Тоқмақты жаңағы айтпай! Базарға келмеймін Бішкекке! Табекі, сабекі! Байпақ-сайпақ алып алайын деп. Ана базардан жүреді, кешке жүреді, жетіге чейін базарлайды. Ана автобус алғаны ма? Автобус кетіп қалады. Қаяқ барам дейді да. Ана несесін тұрады советскийден шаған. 3-ші этажға шығады. Звоногын басып атпайбы? Зың деп. Эже сурап атпайбы? Ай, кем аяқта кем деп. Ана айтпайды отпайбы? Ой, мен айтпайм деп. Ана эжесін не дейді? Айтпасаң қара жерге кір ешікті açпайм деп салып атпайбы? Ne oldu ana? Ey, айтпайды. Ой, айтпайды, тоқмақты жашаған айтпайды. Базарға келмейме? Ay bazardan baypak borsa bıçağım kılıyor. Anam bazardan avtobus alırsa avtobus git kılıtmayı mes çok. Anam ayakları aytpay. Aytmayın o gözden başka tanışı çok fazla ayakkabıları takmak. Anam bayak sovetski dese şahan ecesinikini arttın. Şordu dese. Götürgene ki çok soğuk. Baranın ecesinikini arttın. Звоногын басып атпайбы байкуш. Звоногын басса. Эжеси айтып атпайбы? Ким? Ал ким десе. Айтпай айтып атпайбы? Мен айтпайм депчи. Анда эжеси айтпасаң эшикти ачпайм деп коюптур. Анан айтпай талада калып атпайбы? Акмак. Ana ne oldu kuku? Anandı. Anan atаңдың башы болыптыр. Айтпай. Туму айтпай мен. Айтпай мен, ешкімді айтпай мен. Gülmira. Ana ne oldu? Айтпай. Koy, kayakka koyum, kayakka ketken ya. Ya kandaysın? Жақсы. Emni? Иә. Ne oldu? Emni gelgen yoksun tekrar. Ой, барайын эле деп аткан кандай болду та? Той аябай жакшы болду. Тастыркон үстүнө аябай даярдаптыр. Чучу, казы, карта, арак, анан тиги арак менен коньяк, шампан аябай чөмүлбөдүк. Эмне келген жоксуң? Ай, барайын эле деп аткан анан кийин үйгө кирип эле кайрача калбаймбы? Карасам эле жок. Ким жок? Ай, ким эмес, туфлиим жок. Андан башка туфлиң жок беле? Ой, ашка тойго келип жалгыз эле бир туфлиим бар болчу. Мак экөөбүз кошунабыз, Тарма, кечирип кой, туфлиңи мына мен кийип кеткем. Я! Құдағи! Ай, құдағи! Жақсыңар, қандайсың? Құлдығым бар, құдағи. Қаяқтағы құдағай, қаяқтағы құдағай ләне. Ай,
О, Құдай. Ай, мен сенден арам құтылмадым бай. Экөөбүздүн балабыздын ажырашканына 3 жыл болбоду, ойланайын, каяктагы Кудагый. Ой, 3 жыл болгон дечи, мен де сенден эптеп кутулбадым белем. Сени менен кайра Кудагый болон деп менин мурдум бүткөн эмес. Ой, сенин жана кичинекей кызыңды, мени кичинекей балам үйгө ала качып келип тойлоп отурушпайбы? Yok, koy. Аксакал ишин бүтүп калган экен, аксакал морекине көтөрүп коет экенсиз. Муну көтөрөсүз да, айла жактан көтөрөсүз. Тиги менин мамилең кандай? Аны менен мамилем майга бышкан нандай. Эй, жок дегенде могу элден уя албайсыңбы? Жинди болгонума элден эмне уялат экен? Ачыкка чыгып алдыңарбы? Ачкан чыкканыма быйыл мына 15 жылдын жүзү болбодубу? Так, маманы көтөрүп коет экенсиз, аксакал. Эй, бир аял кантип экиге бөлүнөт? Сен эмнени айтып атасың? Мен деген аялымды айтып атам. Мен деген аракты айтып атам, аракты айтып атам. Каяктагы эмне? Эмне я? Алло? Алло, угатам. Алло? 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 Алтыным. Сенсиңби? Кара жаным, берекем, сүйгөнүм. Сенсиңби? Жоқ! Бұл менмин! Geliniz Bayke geliniz. Bu yakta gölün almaz sonunu. Aç geliniz. Kaç kilogram? Samapalmış, çiz tapal. Çoğunuz geliniz bir yakta almanız. Ha çoğunuz. Bir de çoğunuz geliniz. Вкусный яблоки. Сладкий. Берите, возьмите. Вкусная. Сладкий, вот, попробуйте. Какой вам? Çoğunuz geliniz. Gölün almazsa. Бұл 30'tan. Я. 30'tan, size 30'tan veriyorum. 35'ten. Ben 35'ten satıyorum, 30'tan veririm. Geliniz. O 35'ten satıyorum. Алдыгын эмекен, алдыгын чоң сай, алдыгын самапал дейт мына. Самапалы метелі көлтүкү. Ой, жакшы кандайсың? Жакшы, кандайсың? Қанша күнден бері көріспей жаман болдың бай. Байрам күнү. Рахмат ай, қандай өзің? Аяш қандай? Жакшы Кудай шүгүр. Өзүң кандайсың? Аяғыдайлы жүре алмай, жүре атай мен білесің де тияқты. Көрүнбөй кетпей. Иә. Болуптур эми жакшы. Болыпты, мен тияқтан звонить етсем, үйге звонить етсем. Сакчы коюп коет. Каятыр Не дейт. oldu? Тиги бир нерсе айтайын, экөөсү жакшынакай аяштардан эмеспизби, катышкан. Мен айтты ғой. Эми өзүң карма, атасы өлсө деле узат турбай, сакиш. Ай, бопуша, балекеттің барын айтты, жақшылап айтчай, жүрегім чүріп отыр. Эми кой, уктук. Сенин күйөөңчү, 6 күндөн беричи. Алма гүлдүн койунда иштейт. Ай, қойчайларына мен өлді деп айтат екенсің. Ай, Алмагүлдің күйесі 15 күнден бері менің қойнымда жатпай. Иә. Қойчайларына шумдықты жаңылық айтат екен десем. Болыпты, сіздікі қанша айланайын? Gelmez be ya, işte kalma gideriz. Қандайсыз? Аға! Siz bakalım. Ооба, сізге айтып атам. Мен сізден қорқып жатам. Ay emneye korkmasın benden? Апи, сіз маған тиішесіз да. Қантып? Ушинтип эле. Жигиттер жана кыздарға тиішет го. Siz degen ekинчи этажда турасыз, мен деген төмөндө жерде турам го. Анда токтоп туруңуз, мен бат деле жерге түшө калам, макулбу?
Sen ne mınçalık güldün? Tap takır bilin beytay. Жақсы. Жақсы. Мынау водопроводная деген көшені білбейсіз бе қаяқта екенін? Қармай тұршы. Иә. Қарма. Қайсы? Водопроводная 25. 25. О қаяқты білем әлінайын. Кел. Мойнum. Bundan sonra. Gel. Sen. Gel. Ya gel. Gel. Bak rahmat. Basay. Ya şundan görüle bir. Geri joğanını başına satып albaysың bey. Qoy aylanan geri жоғыс бер жоғыстың келе жоқ өзім құрай берген қолым бар. Осы мен не жуып қойып тетекке қой. Oy. Апчыды. Апчы атабы. Апчыйт. Жанадағы апчый берет. Егерде сіз Киргизия 4 кир жууч машинесин сатып албасаңыз. To'xta deyim. Otur. Otur deyim. Jat. Jat deyim. Görmele. Görmele deyim. Молодец, görmele. Tur. Tur deyim. İyi otur. Jat. Jat deyim. Görmele. Görmele deyim. İyi. Tur. Tur deyim. İyi otur. Otur. Jat. Jat deyim. İyi. Görmele. Görmele. İyi. Görmele. Bat-battan. Oy azamat. Görmele bat-battan. Azamat. Otur. Да, минуточку қоя тұрыңыз. Следующий. Келе беріңіз. Саламатсыз. Саламатшылық. Жаныңызды істедім. Рахмат. Мен сізге бір кішкенекей бір скромный вопрос менен келдім эле. Конечно, без скромный вопрос менен келет, не скромный вопрос менен келмек беле. Ошо тиги досумдукунда жаңы жыл тосконбуз, аябай катуу тосупбуз да. Анан бир кичинекей ойлоп жүргөн Жок, отырыңыз. Жок, мен туруп эле турайынчы. Жок, отырыңыз да. Мен туруп эле турайын. Отырыңыз. Туруп эле турам. Отырыңыз жайланайын. Эмне болду Кудай? Отура албай атпайм. Жок, капалда отура бериңиз. Ошол анан досумдукунда жаңы жыл тосуп отурсак эле бир кичинекей момундай күчү бар экен. Кабалдыбы?
Аны каяктан биле койдуңуз? Конечно, бизге кабылган адамдар келет, анан кабылбаган адам келмек беле. Ошол капканда да кандай капты ой. Бутумдун тегетин үсүп алдым, монтип балдак таянып калдым. Анан отура турган жеримди да кичине бир аз. Анан сиз мага бир укол сайып бере койсоңуз дейм. Конечно, сизге сайлаган мен кимге саям? Сизге саям азыр вот. Антес сайланан отуруңуз, мен деген анкеталарды толтурушум керек мынаяктын баарын. Анан саям мен сизге. Анын баарын толтурганча мен кечигип калам. Жок, мен бат эле бүтөм мына касселе ушунун баарын толтуруп, пат эле толтура коем. Мен бат эле бүтөсүзбү? Бат эле бүтөм мен, отуруңуз. Отуруңуз, азыр мен азыр бияка жаса коеюн сизге. Так. Фамилияңызды айтып койсоңуз. Торсоков. Ойбуй. Торсоков. Так. Атыңыз? Кабылан. Жылыңыз? 45. 9-май. Аны каяктан биле койдуңуз? Конечно, 45-чи туулгандын баары эле 9 деп калып алат. 8 болсо деле 9 деп алышат. Анысы да бар. Значит, 9. Ким болуп иштейсиз? Бухгалтер. Бухгалтер. Кай жерде бухгалтер болуп иштейсиз? Айта бериң, шаңкылдатып. Кыргыз Минбыт Чермет хим кокус комбинатында. Иә. Кыргыз Минбыт Чермет хим кокус комбинатында. Чертмек чыгарган жактабы? Жок, чертмек эмес, чермет. Кыргыз Минбыт чыт Кыргыз Минбыр. Жок. Тиштерген адам өзүңүздү кармасаңыз мындай. Кай жерде дедиңиз? Мына өзүңүздү кой туруңуз. Муну көрүп атасызбы? Нормально бияка караңыз. Яктараңыз. Тилди сунуңуз. Нормально жарымга көрүп барат трагартабыз азыр. Нормально айтсаңыз мындай. Тиштерген адам өзүңүздү кармагыз. Чермет бырк фокус. Чыт чыгарган жактасыз. Чыт эмес, фокус деп коюңуз. Фокус мейли. Фокус деп койгондой болобу, ким билип атыптыр, фокус деп коюн. Сизди ким тиштеди? Борсок. Бир тууганыңызбы? Окуй, ал деген жаныбар, күчүк, мен деген киши менен көрбөй турасызбы? Көрүп турмун. Көрсөң сен эмне жасап атасың? Болуңузчу атар, иттин уус тарап баратат окшойт. Жок, тарабайт, азыр биз таратпайбыз. Так. Жылы? Кимдин жылы? Иттин жылы? Иттин жылын каяктан билем мен? Айланай, мына жакта жыл пыл деп туруп, ошондон жазыш керек да өлөнөй. Текшерет да мени. 46. 46. Сизден бир жаш кичүү экен да. Бир жылдан кийин туулдум. Айын айтып койсоңуз экен. 8 март. 8 март. Иттин атасы? Ой, каяктан билем иттин атасын? Өзү эле жалгыз чуркап жүргөн болчу короодо. Айланай, атасы болгон үчүн ошо короодо чуркап жүрөт. Киреше. Апасын айтып койсоңуз? Билбейм, апасы жок болчу, ажырашып кетсе керек. Кудайга туруп ажырашып кетсе да документте калды да аттары. Эми Шарик. Жөн эле Шарикпи? Шарик Бүйүккан. Деле жакшы ат коюшат экен деле, Шарик Бүйүккан деп. Каны да бар бекен. Так тиштелген адам өңү кандай эле? Өңүн айтыңыз, самый главный. Бронзовый, серебряный, короче, фиолетовый, ультрамалиновый. Ошондо клубника кандай деп коем? Клубника, смородинасы бар, бүт баарын жазып коюңуз. Жакшы, өзүңүз бармас. Бир туугандарын? Бир туугандары жок, томолой жетим экен. Кандайча? Томолок жетим экен, суукта тоңолуп калышыптыр. Круглый сирота экенби? Круглый сирота экен. Сирота деп коеюн. Так, сирота. Сиздин бир туугандарыңыз барбы? Жок. Сиз да круглый сиротосуз? Көп круглый сиротам. Жакшы. Так, бир туугандарыңызды капты беле? Ой, мен бир туугандарым жок болсо аларды ким капмак эле? Ким тиштемек эле аларды? Тиштелген адам бери келип кыйкырбаңыз, бери болбойт кыйкырганга. Так. Болуңуз. Деп коелук, так. Сизди буга чейин бирөөлөр капты беле дейм да? Айланай, мен ким капмак эле? Ким тиштемек эле? Сүт эмүүчүлөрдөн же сүт эмбейчүлөрдөн дейм да? Сүт эмүүчүлөрдөн, сүт эмбөөчүлөрдөн, Мени дегенче ат тиштеген, уй капкан, жылкы капкан, жираф капкан, кит капкан, акула тиштеген, бегемот тиштеген. Болдубу? Болду. Азыр так, бегемот деп коеюн. Тиштеген адам, бул сиз тиштеген күчүк ургачбы же эркек беле? Кандек? Тиштелген адам бул жерге келип алып кыйкырбаңыз мага сиз. Бери кыйкырууга болбойт, таптакыр болбойт. Нормально айтыңыз, жаман сөздөрдүн баарын айтпай. Мен жаман сөз айткан жокмун. Кандекти дебегенде эмне? Дөбөт демек билинген. Болуптур, тиштелген адам өзүңүз Так сен өзүң тиштелгенсиң. Салыңыз, тиштелген адам, мен эч ким тиштеген эмес. Мен сүт эмүүчүлөр да, сүт эмбөөчүлөр да тиштеген эмес. Мен нормальный майыр иштеп аткандан кийин. Анда эмесе сен азыр тиштелесиң. Ким? Сен. Ким кабат мени? Бал. Кет. Бал. Пошел. Пошел! Кет! Сакиш! Сакуня! Ай, Сакуня!
Dayasın mı ya? Saçmalıyorsun. Dayasın mı? Dayan be. Canım ben tüyler kütüp kaçtı. Kapat gitti gel. Ay Sakış. Ya. Bu kaysı? Qaysı? Bu but. Qaysı but? Bu kaysı but diye atam seni. Mobut bu. Hey bu kaysı but? Qaysı but bolmagыла? Muna uyda at bergen kim? Uşul but. Seni çoğ jumuşka ornoşturgan kim? Uşul but. Daçany kim at berdi ya? Uşul but. Maşineni kim at berdi? Muna uşul but. Barın uşul but at berdi, uktun mu? Sakış, anda men bu turup ketkeneyin geleyince, Oşelt. Sakış, kandaysın? Жақсы, Құдайға шүгір. Өзің қандайсың? Emne toradın, emne? Я. Emne toradın? Еркек. Kimge okşoş? Я. Kimge okşoş deyim, kimge okşoş? Sen аны тақыр таныбайсың, бопуш. Ай, болып тұр, эми чыкпайлы ғой. Эми болып тұр. Арты кайрылуу болсун эми. Жалгыз калдың эми. Кемпирдин арты кайрылуу болуу эмес. Болып тұр эми. Koy hemen. Oturalım. Artık hayırlı olsun. Арты кайрылуу болсун. Hayırlı olsun. Artık hayırlı olsun. Arabağın жолдо жүрсүң. Буран окуп эле жүрчү. Tap-takır жалгыз kaldım. Жалгыз kaldım. Çin ele жалгыз kaldım ya. Çin ele жалгыз kaldım. Tap-takır жалгыз kaldım. Жалгыз kaldım. Urra! Жалгыз kaldım. Urra! Жалгыз kaldım ha. Жалгыз. Ey balamay, biz degençe sen de kiçinekey çağısta ulууларга орун бошотуп берчүбүз. Карачы бутум ооруп кетти. Байке, кичинекей кезиңизде орун бошотуп берчүңүз беле? Орун бошотуп берчүмүн да улууларга. Ошон үчүн бутуңуз ооратпайбы? Hey! Hey! Ne? Emne kılıp atasın? İyiyim öğretmen. Üy mü? Aa. Ha üyün kayakta. Mau zavar bütkenden keyin ele sırra doң jakta. Değişmiyor demek, kaçınızçı. Ато! Оу! Катын олам. Кимди? Тиги галаны. Ак Кудай ырган. Ошону кантип атсын? Ага деген бүт кыштак барып жүрөт. Алам мен. Эй! Кече тиги дөңсөө чыгып көрсөм, кышта канча деле чоң эмес экен. Ай, баратам мынакей азыр. Опуштабай. Мына бопуня, сенсиң ғой, ушу билип эле турам, сенсиң ай. Сакыш. Рогачы, карындаш болом деп койчу, э? Суранам сенден, э? Эльвира, Ол. адам кызык, э? Не oldu? Кээде машина айдап кетип баратып, ойго батып кетипчи. Эмне деп сүйлөп салганыңды да билбей каласың, э? Аттанып акшымай,
Daha kaysı sekretingdi айтып салдың? Ay, meni Kuday saktasın. Tigi bopuşta aytam da. Karasang. Qaysi? Деген тиги бакыттын ойношу болуп аял кетип атпайбы башта. Ay, tigi. Jengistин ойношу. Sakış mına benim oynoşum bor eкен. Mına bor eкен. Baykuş. Ay bizdeki sulu oturmuş mu? Ay sekret. Bana. Toktut şunu. Ничего, да, брат? На меня посмотри. Токтот Малик. Аябай сон жыттан атат. Да, bir жол өтүп коелу. Каяка? Кете берчи.